Habatak ranting ya ke jingdawa balabu dekat jan panciat komiti hakabai dai bat kejing penkeria ikhar motor kibasa temyo molong uba hamlet sandoling uba dai menteri sarkar bapai ya ketanat sin di blok ulapun pau ba umla ban priang ya katai kejingdawa kejongki bat kimdon hok eru ban batai start ya sarkar kuman sukudo ba ka harijan panciat komiti ha keji kendu bat ka high level komiti jong ke sarkar jela kilabu sikho kimat jingdawa baki koloi ban mi no na temyo molong lada ke sarkar ka ajaka arspa square meter harengkat bat kepis nak banta ban sinaye habai kren bot ba hamlet luong ba kani kecing dawa jogi karmator kadai kecing dawa ba pen klikli bat ye kini kecing dawa jogi ka sarkar kam dewan penolong namar ba kimdon hok satya ban batai start bat ka bakongsan nak banta jogi kalong ba kidai ni te lang bat ka sarkar jela jing dawa jong ni ki karmator ke kalong ki ke bamla ban pediang bat tang lele kerkom dawa jogi le ke ba pen klikli pamat mo jing syak lele ban sungu bak sarkar kala khot iki ban keren ban baik yang ta ki di kijingia ke baki ki ya kendu tenregi bre ha bo meeting pada ki dawa pada ki bu ki kemdon ki condition ki baper ki ba umila ban pediang tidak yang juga nga persya badali ru ni dan sarkar ki damsya baki dik dawa joki kin penolong bat ka bakongsan ki khamto kolong baki trilang bak sarkar bat ka bangile yang jongi ki ban pediang lemaki umri baki ban bu kendon ngi jadi umdi baki bandik tiada lagi, kedai sarkar bagi penyai lagi, kedai bahasa skor ke iba ngilik lagi, nomor lagi persam melihat nama tak ke bah nama tak kejongki. Pi mentah nomor ba kala intervene kedai ka yang bisa betul morom, bagi dia kedua bak ke sarkar, ngiruk lap dia ngi kedua bani penbej, halau kedai ke bah ngikwa ban pekerjaan no ia kedai ke karmotor nang tai. Dan re hadir kerja kedua kejongi pada ngi bagi dia pada kisim kebu penban ya kata kejing yo ban ya kedua. Di kamili dari yang jungi dari yang punya kidiki ya kidiki jeng dawa ke jungi ini ki kedon dumki ki minum lah ban punya ke kawasan ki ban corporate bar ke sarkar lakim corporate sarkar ke jengi ya kedai ki kumba ngitip ngiyo jengtip wa lamba ke jeng don kidiki beri masangke ki batre bar ke shalom municipal board ki don kumba sispa aku paramut timat kumba san pundri samsangut ki badan bar ki ww ki department di yakini kembali ke sarkar ke bersama pekerja iki di kata kede kecing keren ke bawah nilai keren pekerja iki di dan kini kiba shung nang ta pada ke sarkar ke pekerja jaga hak ba kini kin habar ngai bet ya ka ba pekerja magi sarkar kini mela ban diktiat kini mela perdia bolu nuru rei kini ban buat bet dia ke kedangsan ban ya yang sarkar